nibyo ikaze ku mirongo y'imbere y'urugamba aho ibintu byatangiye guhindura isura. Ndashaka ngo tubanze twinjire muri paje zitandukanye, ariko mbasezeranye kuza kugaruka ku gitero cyongeye kwataka Goma cyabaturutse mu ishyamba rya parike ya Virunga mu kirunga cya Nyiragongo. Aya ni amakuru y'ibanga amaze gutangazwa n'igitangazamakuru gikora inkuru zicukumbuye z'ubutasi buremereye cyane. Iyi ni inkuru turaza kugarukaho, umva ibitendo byakozwe n'inyeshyamba za FDLR muri Goma, mu gace twavuga ko gakikije ibice bya Muja. Amakuru y'ingenzi avuga ko abagabye iki gitero ari Special Force ya FDLR. Bivuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe banyarutse. Izi ntare za Sarambwe ngo zatatswe bikomeye cyane. Uraza kumva byinshi bikomeye cyane kuri iyo operation imaze gutangazwa n'igitangazamakuru gikomeye cyane. Ariko kandi ku zindi nkuru tubanza kunyuraho mu nzira, reka mbanze mbabwire ko ndaza no kubabwira muri Uvira ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko kandi mbere y'ibyo byose mu kanya gato gashize hari itangazo rimaze gushyirwa hanze na Twirwaneho igize iti: itsinda rya Twirwaneho ryirwanaho rigambiriye gutabara abaturage ribabajwe kandi riri no kwamagana ibitero by'ubugome byakozwe mu gitondo cyo kuri tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2025 Iminembwe, byibasiye abaturage b'abasivile bo mu midugudu ya Gihanama na Evomi. Ngo hakoreshejwe imbunda zikome zirimo na mitraillez. Amakuru ava muri iri tangazo agaragaza neza ko uyu umwaka wa 8 ibigendanye na jenoside ishaka kurimbura abanyamurenge bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abandi bafatanya bikorwa babo yaba FRDC Mai bari muri uwo mugambi ku basivile bo muri Minembwe. Amakuru akaganisha ku gusobanura neza ko ibi bikorwa bari kubyamagana bikomeye cyane. Nitangazo ryashyizweho umukono n'umuhuzabikorwa Kamasa Ndakize Welcome. Aya ni amagambo aremereye cyane tubanje kubagezaho. Gusa ako kanya bikimara kuba, bamwe mu bakomeye mu ntare za Sarambwe bahise basora nabo amagambo akomeye cyane. Reka mpere kuri Lawrence Kanyuka mbere yuko ninjira kuri afande Wilingoma. Lawrence Kanyuka ati ubutegetsi bw'igitugu bwa Kinshasa burakongeza urwango no gushyiraho politiki y'ivangura bikaviramo iyicwa n'itotezwa ry'abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'igiswahili. Iyi myitwarire ifitanye isano n'ubwicanyi ndengakamere ituma Kinshasa ibicyago gikomeye ku baturage n'abasivile. Ayo ni amagambo y'umuvugizi mu bya politiki mu ntare za Sarambwe. Ariko kandi hahise hagaragara ubundi butumwa bwa afande Ngoma uvugira intare za Sarambwe. Yavuze amagambo akomeye kuri General Makanika nyuma yo kwicwa kwe, asezeranya abanyamurenge ibintu byiza. Ati mubwire abibwira ko bagiye kurimbura abanyamurenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bibeshya. Abanyamurenge n'abanyekongo bari mu gihugu cy'abasekuruza babo n'abantu bacaniwe n'urumuri rw'Imana, kandi vubaha bazaba bafite ubwisanzure bwo kugenda aho bashaka mu gihugu cyabo. Ayo ni amagambo aremereye cyane yatangajwe na afande Wilingoma. Birasa naho hari ibintu bikomeye cyane. Turacyakomeza muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo ku makuru aturukayo. Ububiko bwa Blarima n'ububiko bw'ibiribwa bya pamu biri ku cyambu cya Kalundu byasahuwe bikomeye n'abaje bitwaje intwaro bambaye imyenda ya gisirikare. Bikavugwa ko haba harimo n'igisirikare cy'u Burundi nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya batandukanye. Amakuru avuga ko abasahuye ibyo bicuruzwa muri Uvira bari kubigurisha ikaziye imwe ya Primus 5,000 by'amafaranga y'amakongomane. Bivuze ko ari amafaranga akabaka 2,400 y'amafaranga y'u Rwanda ku ikazi imwe ya Primus, mu gihe umufuka w'ibiro 25 y'ifu ya kawunga iri kugura 10,000 by'amakongomane. Bivuze ko ari 4,500 y'amafaranga y'u Rwanda. Ayo ni amakuru akomeye ari kuva Uvira. Ku rundi ruhande kandi
tukiri ku nkuru zigiye zitandukanye, reka mbabwire ko itsinda ry'abagaba bakuru b'ingabo ba East African Community na SADC i Nairobi uyu munsi bahuye kugira ngo barebe hamwe umugambi wo gucungira umutekano ngo mujyi wa Goma n'inkengero zawo, nk'uko ngo byemejwe mu itangazo ryasohotse mu nama yabereye i Dar es Salaam hagati ya SADC na EAC. nk'uko amakuru mwese muyazi, birasa naho ari ibintu bikomeye cyane byamaze kugera hanze. Ariko kandi reka twinjire mu nkuru z'akasamutwe, zimwe mu nkuru tuvuga ko ziremereye cyane. Ku mirongo y'imbere ku rugamba, ingabo z'u Burundi zongereye undi musada mu bice by'ikibaya cy'uruzi rwa Rusizi. Amakuru aturukayo agira ati hakozwe 60, ariko 60 igambiriye kureba uburyo bwo kunaniza intare za Sarambwe kugira ngo zitaza kubanesha. Bibarwa ko ababaje bagera ku 3,000 biyongera ku bindi 4,000 bivugwa ko bagotewe muri aka gace. Bikavugwa ko bakoreye kuri communication, abagoswe bagashaka gusubiza inyuma intare za Sarambwe n'abaje gutanga umusada basa baturutse inyuma, ariko ko byabaye by'ubusa kubera ko imirongo imwe nimwe yananijwe, ahubwo gasa nibura uburyo nayo yakivana mu mutego yari yashyizemo, bituma bongera kurwana basubira inyuma kugira ngo bivane mu mutego bari bamaze kwinjizamo mu biganza by'intare za Sarambwe. Aya ni amakuru aremereye cyane amaze kutugeraho mu kanya gato gashize. Ariko kandi ku rundi ruhande hari amakuru ubu atugezeho ubu tuvugana tukiri muri studio avuga ko Twirwaneho imaze gufata inkambi ya gisirikare yari ikomeye cyane yo mu gace ka Runundu. Amakuru ingenzi aturukayo avuga ko ari imirwano yari ifite imbaraga zidasanzwe n'uburakari bw'abarwanyi ba Twirwaneho nyuma y'urupfu rwa General Makanika. Birasa naho hari ibintu bidasanzwe bikomeje kuvugwa. Ariko kandi ku rundi ruhande ubu tuvugana muri centre ya Walungu na Kashanja biravugwa ko hamaze kwinjiramo mu buryo bwuzuye intare za Sarambwe. Bikaba bivuze ko ubu intara ibaye ya 4 mu 8 zigize Kivu y'Amajyepfo zose zimaze kwagukira mu biganza by'intare za Sarambwe. Ibigaragaza ko rwose umuvuduko w'intare za Sarambwe ngo usa n'ukomeye cyane ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ariko kandi hari amakuru y'ubutasi yatugezeho mu masaha abirashize agira ati ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Tshisekedi nyuma yuko bakomeje kunurwanurwa ko hari ababa bafite umugambi wo kubuhirika, ubu abafite aho bahuriye n'umuryango wa Tshisekedi bakomeje guhungishwa iki gihugu bajyanwa mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Hari n'amakuru avuga ko Banki Nationale ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba iri gukurwamo amadolari menshi asa nagomba kwerekezwa nayo mu buhungiro nkagiye kwibwa. Gusa bikavugwa ko yaba ari kwandikwaho impamvu z'uko agiye kugura intwaro zigomba kuza gutanga umusada, ariko ari uburyo bwo gusahura ibanki nkuru y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru ingenzi atugeraho bivuga. Ku rundi ruhande biravugwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Afurika y'Epfo baba bamaze gucura umugambi wo kutanyuza ingabo mu Burundi nk'uko hari iziriyo zigomba gukurwayo, ahubwo zose zikazanwa imbere ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigenanye nuko bari kubona ko bashobora kuza gutakaza kugera muri Uvira mu gihe byakomeza gutya ko intare za Sarambwe zaza kuhigarurira. Ibyashobora kuvuga ko hari ukubuza amahirwe icyo ari cyo cyose cyaba kivuye mu Burundi ku kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kereka kwinjira mu mazi ya Tanzania igatanga inzira ishobora gutuma abarundi babona kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati nta kindi gishobora gukorwa. Gusa ku rundi ruhande nyuma y'ibitero bya drone byaguyemo General Makanika, birapanga ko bishoboka ko hari ibitero bya drone bigiye gukoreshwa byinshi cyane kugira ngo barebe ko bakataka ab'ingenzi mu ntare za Sarambwe muri Bukavu ndetse na Goma nk'uko amakuru ingenzi abivuga. Gusa bikavugwa ko haba ari ikintu kigoye kubera ko ngo intare za Sarambwe zifite system yo kujaminga GPS y'izo drone.
birashoboka ko ibintu biri kurushaho kuba bibi cyane. Ku rundi ruhande kandi ubu tumaze kubona amakuru atangajwe na kimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyane ko intare za Sarambwe zarashwe bikomeye ku munsi w'ejo muri Goma. Bivugwa ko intare za Sarambwe zarashwe maze zikiruka. Ibi bivugwa ko byakozwe n'inyeshyamba za FDLR zo mu mutwe udasanzwe wa Klape mu gace ka Majuetatu. Bivugwa ko imitwe myinshi irimo APCLS n'indi itandukanye iri mu ishyamba ry'ibirunga, ariko cyane cyane mu bice bisatira ibice biri hafi neza naho urugabano rw'umujyi wa Goma rukora. Amakuru y'ingenzi akagira ati Clap Special Force niyo yakoze iki gitero. Tageti ya mbere yari ukwataka ibice bya Muja na Rusayo. Amakuru y'ingenzi avuga ko intare za Sarambwe zakoze amakosa akomeye cyane yo gutinda gukora operation yo guhanagura umwanzi muri iri shyamba rya parike ya Virunga. Amakuru vuga ko imirwano ikomeye yabereye mu gace ka Gakwerere kandi ko rwose ibyahabereye ari amateka adasanzwe. Ati umwanzi yashutse intare za Sarambwe aho zari zashyize imitego, ariko umwanzi asa n'uturuka mu bice bya Nyakagina Kanzana barayizenguruka, maze izi ntare za Sarambwe zibonye bazizengurutse zitazisubira inyuma muri Muja. Amakuru dukesha iki kinyamakuru gikora inkuru z'ubutasi kandi zikomeye cyavuze ko abo ku ipeti rya koloneli aribo bayoboye igitero cyatatse intare za Sarambwe nk'uko amakuru y'ingenzi tugeraho bivuga. Ntabwo iki gitangazamakuru kigeze gitangaza uguhomba kuri izi ntare za Sarambwe cyangwa se ku mwanzi wazatatse, ariko biravugwa ko ari igitero cyari gikomeye cyane. Iki gitangazamakuru gitanga umuburo ukomeye cyane ko iki ari igihe cyo kugira ngo hakorwe operation yo guhanagura umwanzi w'intare za Sarambwe uri muri aya mashyamba ya Nyiragongo, kuko ngashobora kuzateza ibyago bikomeye cyane yaba ku birindiro by'intare za Sarambwe cyangwa se ku basivile mu rwego rwo gukomeza gucokoza. Hari amakuru atasobanutse muri iki kiganiro kubera ko ari inkuru z'ubutasi ziremereye cyane zatangazwaga. Byavuzwe ko hari n'ibitendo byaba biri gukomeza gutegurwa. Hari n'amakuru iki gitangazamakuru cyatangaje ko nyuma y'ibyo bitendo hahise habaho ukuzamura kwa bamwe mu basirikare bakuru muri izi nyeshyamba z'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Biragaragaza ko haba hari ibitendo byaba bigambiriwe bagasaba intare za Sarambwe gukora vuba bidatinze operation yo guhanagura umwanzi akavanwa muri bice kuko ateje inkeke umutekano wa Goma. Reka mbabwire ko ari byinshi cyane bikomeye, byose byibanda ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Mbabwira ngo asantene sana. Namwe mu makuru y'ingenzi ava ku mirongo y'imbere ku rugamba agira ati nyuma yuko bavuye ku mirongo y'imbere ku rugamba mu minsi ishize bagasubira mu gihugu cyabo, abasirikare b'u Burundi ubu barasa n'abari gukora amabi mu mujyi wa Uvira kubera ko bisa n'ibitangiye kuba bibi cyane. Urebye uburyo bari kwitwaza intwaro bari kumwe n'abarwanyi ba Wazalendo n'abasirikare bamwe muri FARDC bakaza gusahura gufata imitungo y'abaturage, kandi birasa nkaho bari gukora ibikorwa bibi cyane bitwaje intwaro, ibisa n'ibiteye ubwoba ku basivile bashobora kwitambika cyangwa se kugira icyo bagaragara ko bashobora kuba badashaka ko ingabo za leta y'amahanga nk'u Burundi zakomeza kubiba. Amakuru nkaya arakomeza gutuma ibintu bifatwa nkaho Uvira ishobora kuba yarabaye ikintu gikomeye cyubatswemo urukuta ku buryo intare za Sarambwe zabuze aho kunyura. Umwe mu batanze ubuhamya bwinshi yavuze ko ibikorwa by'ubusahuzi byari bibaye mu ijoro ryakeye kuri radio na televiziyo bya leta ya Congo RTNC muri Uvira. Amakuru y'ingenzi kandi akavuga ko ibanki yitwa TMB nayo yamaze gusahurwa n'izi ngabo z'u Burundi zitwaje imbunda. Ku rundi ruhande kandi bikavugwa ko ahantu hitwa kwa Ive muri Kavimvira naho hamaze rwose gusahurwa bikomeye cyane n'abitwaje intwaro. Bivugwa ko yaba ari abasirikare b'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo, ariko kandi uteye icyumvirizo kubiri kubera muri Uvira ushobora kumva ko ibintu byatangiye gukomera cyane. Gusa amakuru y'ingenzi aturuka muri Uvira agira ati
buretse ibikorwa byo kwinjira mu bikorwa by'abaturage cyangwa se amabanki, bongeye no kwataka ububiko bwa Bralirwa ku cyambu cya Karundu kandi bwasahuwe n'abantu bitwaje imbunda bambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Burundi. Birasa naho ibintu bikomeje gukomera cyane uteye icyumvirizo kibiri kuba muri Uvira nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Gusa twateye icyumvirizo kugira ngo tumenye impamvu intare za Sarambwe zidafata Uvira. Twumva amakuru asa nakomeye cyane ati intare za Sarambwe ziri mu bikorwa bikikije Uvira kubera ko ariho umwanzi aherereye kandi afite ubushobozi bwinshi cyane, ndetse yubatse n'inkuta. Birashoboka ko ari ukubanza kugira ngo umwanzi bamwigize mu birometero byinshi kugira ngo nibura intare za Sarambwe zidekarare ko zamaze kwinjira muri iyi Uvira ndetse no mu bice biyikikije mu mahoro kugira ngo badateza ibyago abasivili. Ariko undi muntu uri rwagati mu gisirikare cya leta ya Kongo ukora mu butasi, mu makuru bivuga ko yatanze muri raporo yerekeza Kinshasa ati intare za Sarambwe zirimo zirakora ibitendo bidasanzwe ku kwikiza abo bose bari kwinjira na intwaro muri Uvira Kavimvira mu rwego rwo kugira ngo bakore igisa no kwihimura kuba komeje gukorera ibikorwa bibi abaturage. Ati ntabwo twavuga ko tugenzura Uvira cyangwa se ibice birimo Kavimvira kubera ko ibikorwa byose biri gukorwa n'intare birasa n'ibigambiriye kutubabaza kandi birakomeza guhitana ubuzima bw'abasirikare benshi cyane b'Abarundi bashoboraga kudufasha ku buryo ibintu byatangiye kuba bibi cyane. Twahise twibaza none se mu kibaya cya Ruzizi ho bimeze bite? Bivugwa ko ingabo z'u Burundi bigenanye n'umubare w'izagotewe mu bice byinjira muri Sange. Biravugwa ko ingabo z'u Burundi ziri kongera gusubira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo barebe ko nibura bagiye gutanga nabo ramforo ishobora kugarura icyizere abasirikare b'u Burundi bamaze kugoterwa muri iki kibaya cya Rusizi. Ariko biravugwa ko iyi ntambara ishobora kuba mbi cyane mu gihe abasohoka mu gihugu cy'u Burundi baba bari kurasa ku ntare za Sarambwe, ko baba bari magarira intare za Sarambwe kuba kubita bakabinjiza imbere mu gihugu cy'u Burundi kugera i Bujumbura nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Naho kandi ku rundi ruhande tukiri hano mu kibaya cya Ruzizi, reka mbabwire ko amakuru atugezaho agira ati umuyoboro w'amashanyarazi wo ku rugomero rwa Ruzizi washoboraga gutanga amashanyarazi Goma ubu wamaze rwose gufungurwa. Ubu Goma ishobora guhumeka kubera urugomero rw'amashanyarazi rw'aha hantu kandi no kubohorwa kwa Bukavu kwabigizemo uruhare rukomeye cyane. Amwe mu makuru y'ingenzi aravuga ko bamwe mu bakora mu rwego rushinzwe ingufu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri SNL bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bongere basane ibyangijwe na koalisiyo ya leta ya Kongo FARDC mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Gusa hari amakuru menshi avuga ko mu minsi mike ibintu biraza gusubira 100% ku gucana amatara ku mihanda ndetse no muri Goma yose nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Naho reka twinjire muri Chad mbere yuko twinjira mu nkuru ziremereye cyane z'ubutasi ndetse kandi gatoya. Reka nongere mbagarukire ku nkuru ya General Makanika. Ari amakuru avuga ko nyuma yuko amakuru yahari guherera intambwe imwe ku yindi bakomeje kubimenya, bivugwa ko hari drone zavuye mu gihugu cy'u Burundi, hakavuga ko hari na drone zavuye Kisangani, ariko izavuye Kisangani ngo ntabwo arizo zakoze ibitendo, ahubwo bikekwa ko zo zaje zisa n'iziri mu bikorwa nanone by'ubutasi kugira ngo zikingire ko hari ushobora gucika yerekeza muri icyo gice, mu gihe izari zavuye mu gihugu cy'u Burundi zo zakomezaga gusa n'izigenzura igice cy'uburasirazuba bwaho. Makanika byakekwaga ko yabaherereye ku buryo izindi saga nizitangatanga ibisa no kumutangatanga kugira ngo bamenye neza ko ari muri ako gace nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Bikavuga ko General Makanika nubwo yapfuye ariko bitaratangazwa mu buryo bweruye, bikavugwa ko hari ibikiri kubanza gukorwa nko gutegereza intare za Sarambwe zikabageraho kugira ngo abarwanyi bandi badacika intege, ndetse no gushaka uburyo ngo muri twirwaneho nabo babanza gushyira ibintu ku murongo kugira ngo
bakura umutima cyangwa bakagabanya morali mu barwanyi bari muri twirwaneho, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Naho muri Chad, umwe mu badepite ukomeye cyane mu magambo akarishye yavuze n'umudepite witwa Takilali Ndolaseme, umudepite w'akarere ka karindwi, ahakana ko rwose bitari ngombwa ko Chad yohereza abasirikare b'abanyacade muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ntabwo bishoboka ko twohereza abanyacade gutabara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi miliyoni 17 gusa mu gihugu cyose cya Chad, mu gihe mu mujyi wa Kinshasa gusa bagera kuri miliyoni 20. Mu gihugu cyose cya Repubulika Demokarasi ya Kongo baragera kuri miliyoni 140. Kuki twe tugomba kujya gupfira abo bantu bose bangana gutyo? Ni gasopo kuri Perezida Mahamat Idriss Deby Itno, umugaba w'ikirenga w'ingabo, kuba yakemera ko habaho ayo makosa yo gushora abana bacu mu cyobo cy'urupfu ku butaka busa n'ubwamaze kumenyera amaraso. Ntabwo ari ngombwa ko abaturage bacu berekezayo, gusa bikavugwa ko abadepite bamaze kurakara nyuma y'uko hari gushakwa uburyo Perezida Mahamat Idriss Deby Itno ngo akoresha ubundi buryo bushobora kutagaragaza ko ari misiyo y'abanyacade, ahubwo bagahitamo abasirikare bashobora kuba nabo biteguriye gukora icyo gikorwa muri misiyo yihariye, bakazahembwa ku ruhande, akaba aribo bajyanwa, ariko ntibinyuzwe muri gahunda y'igihugu nka Chad, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Gusa bikavugwa ko umugaba mukuru w'ingabo za Chad we yakomeje kubibamba agira ati birashoboka ko hari ibyo dutekereza bishobora kuvayo mu nyungu, ariko kubigendanye n'igihombo cy'abasirikare bo kirahari cyane, kuko ari zone igoranye kuyirwaniramo ugendanye n'ubumenyi abasirikare bacu bafite. Aya ni amakuru y'ingenzi ava indani muri leta majoro y'igisirikare cya Chad. Gusa ku rundi ruhande kandi hari amakuru y'ingenzi atugeraho asa nakomeye cyane. Amakuru agira ati i Kinshasa hari umunyarwanda wafashwe, bivugwa ko yari yambaye ngo impuzankano, afatwa n'igisirikare cya Kongo.